E ngā iwi o te motu nau mai tau maira ki te Ao Māori. Tuatahi ake toko toru atu anō ngā tāngata kua pāngia e te mate uruta. Toko rua he nehi no te whare tiaki kau mātua o St Margaret's i Tāmaki Makaurau nei. Ko tētahi atu he tangata i rere mai i tā wāhi. Nō reira ko tahi mano e whārau iwa te kau mā whitu te tōpūtanga tūroro. Toko rua ngā tāngata kei roho hipera. Ko tahi mano e torurau waru te kau mā ono ngā tāngata kua whakamau ake i te mate. Ko tahi rau e rua te kau mā ono ngā uri Māori, e waru te kau ngā uri Pasifika kua pāngia. E toru mano e warurau ono te kau mā rima ngā tāngata i whakamātauhia i nanahi nei. Nā hei te tāe te Aotearoa ka heke ki te taumata ohiti tuarua. He whakatau i puta ake i te kāhui minita. Ka mutu i whakapuakitia e te Premier i nā tata nei. Mō te roa ngā ke kia whakawhiti atu ki tā tātou karere kia Heta Gardener e tū mai ana i tō mātou karere manga e heta he hara ngā pānga o te whakapuakanga nei ki a ngai Māori. Tēnā koe Wikitoria, kia ora mai rā tātou i te motu whānui. Hika mā he maha ngā pānga ki a ngai Māori. Me te whānuitanga o Aotearoa ki te whakaputanga a te kāhui minita i tēnei rā kaore kore kei te kaha hūro ko ngā pakihi tāpuhi. Koia nei tētahi tānga manawa mō taua hunga ko ngā whare kai hoki e. Hika ko te marea o Aotearoa tērā i te torotoronga ki mirumiru ke. Tui aki tērā ko ngā kura ka tūwhera hei te wiki kai te tū mai nei. Nō reira, he maha ngā pekanga o Aotearoa e hūro ana. Engari, ahakoa tērā e harai te mea i whakatutuki hia ko ngā ki taurangi katoa o te taumata o hiti tuarua. Parties, big social events, or anything designed to be for mixing and mingling won't be allowed to happen for groups that are larger than 10. Gatherings at home need to be kept at 10. Church and religious events, weddings, funerals, stag do's, all limited to 10 for now. We did really give hard consideration to this, particularly because we have been so moved by the struggle for families with funerals and tangi. But people come together for funerals and tangi to physically comfort one another. And so this is an area where we are hoping to be able to move soon, but for now we've opted for the safety of 10 and the consistency of 10. A tēnei rongo nei tātou i wēnā kōrero āmai te tīmatanga o tēnei āhuatanga ko tētahi o ngā āwanga nui o te hapori Māori. Ko ngā here e pāna ki ngā tangi ki te taumata ohiti tuawhā, tuatoru, i nāia nei te taumata ohiti tuarua. Koia rā ngā āhuatanga i toko ake i pōhehetia. E ai ki ngā kōrero a te kāwanatanga i tērā wiki, ko te whakapae ka whakaitia neke atu i te rima te kau ngā tāngata, ki ngā hui pēra, ki te tangihanga, ki te mārena, ki ngā wāhi karakia. Engari, kua huri poki ngā whakaaro. Drawing distinctions between church services where people do come for fellowship, they do come for community, and they do come to socialise with one another. And so that is why we've kept it consistent 10. But it is for now. We're saying 2 weeks, we'll review again and look to increase. Ko tētahi anō pekanga o tēnei whenua ka hanga āhua pukuriri ki ngā whakatau o tēnei wā ko ngā pakihi pāpara kāutai pōhehetia, ka tūwhera rātou pērā nei ki ngā wharekai ki ngā kura aha ke atu rānei, engari kua whakatārewatia taua āhuatanga. Nō reira he marama te ki te ko tētahi pekanga e hūro ana, ko tētahi anō kai te takariri pia, ko te kāwanatanga tērā e whai ana i te wāhi takawainga, koia rā tētahi āhuatanga kua ki te tātou, i ngā marama kua hori. Engari aha kua aua āhuatanga, koia rā te aki nui a te pirimia ki te motu. We are in level 3 for just 2 more days. From Thursday, when you wake up, play it safe. Remember that wall of defence we built together as a team now rests with every one of us. So when you're out and about, acknowledge your fellow teammates, enjoy being out more and seeing others. Keep it small, keep your distance, and be kind. A tēnā e te iwi, koia rā ngā kōrero e pāna ki te heke, ki te taumata o hiti tuarua. Ko te kaupapa nui kei mua i te arawaro i nāia nei, ko te tahua pūtea, ka puta, hei te rā mere. Koia nei te rā kāta, whakatauria, ki whia hora ai, ngā tini pūtea o te kāwanatanga, Wikitoria. Ka tahi te wiki nui ko tēnei e hoa e heta tēnā koe i e nā whakamahu ki.
E tūtohe ana tētahi hapū no roto mai o Waikato I te whanaketanga noho kāinga I ngā rua wāhia. Ai tā Ngāti Tamai Nupo, kāre rātau I whakamōhiotia e Produce Development Limited ki ngā mahi huke I te whenua I tīmata ke I te rā I mua mai I te rāhui. Kei a Regan Paranihi te roa ngāke. I take a mai te inga o te taone o ngā rua wāhia I ngā rua kai o te pā upuke āhua. He take anō auarua I roto I ngā mahi hanga whare a Produce Development Limited. There are 140 or more burrow pits that are associated with Pukeahua, and of those 140 or more, there are only 6 or 7 remaining, which just happens to be on the site behind me. I putanga whakamohiotanga mo te hanganga I te rangi I mua atu anō te rāhui. Te kaumātahi ngaropu I whiwhi I taua pānui, ki haia Ngāti Tamai Nupo I whakamohio atu. The process that is meant to give hapu, iwi, tangata whenua a voice has not been followed. There's been a breakdown, and we're here for to protest, to stop the digging immediately so that we can appeal and put our case forward around the significance of these burrow pits. Hei tā Ngāti Tamai Nupo, ko te mea nui kia te akina I te whenua. These are our last remaining ones attached to Pukeahua. They're on the doorstep of Pukeahua, and their cultural value to us is significant. Once they're gone for good. We need to protect them for future generations so that they don't have to look in a book and see pictures of them. They can walk the whenua, see them, feel them. Kua te kaumā waru marama a Ngāti Tamai Nupo e poro tehi ana I tēnei hanganga. Hei tā ki mai huirama, te taia te pono ki ngā tiranga o te ture. It's happened today, it's been happening for decades. It doesn't give iwi and hapu much faith in the system. Koe whakatāre wahia e Produce Development Limited ngā mahi hanga whare, ia rātou me Ngāti Tamai Nupo e whiriwhiri ana I te oranga no tēnei take. Regan Paranihi, te Ao Māori. E whakahau ana ngai Māori kia ako mo te tiaki I tō rātou mana iho matua. Ko te mana tārua me te takahi ahurea, he raru iwi take nui puta noa I te ao. A ko ngai Māori hoki te papa. Kei a D'Angelo Martin te roa ngāke. Hei tāla nā huria, I nā te wā ka tiro ki te mana whakaero hinengaro mo ngai Māori, ko te tūapapa o ngā ture te take, ka turaki nai. Our intellectual property framework requires that there be an intellectual property right that's infringed, and so therefore you can then sue for infringement. And until you have that scenario, it's really difficult to sue somebody or to take appropriate legal action. Ko wai 262 te kreme ka rauhi I te mana iho matua o te Māori. E rangi nā te ua o te take kaore anō kia whai mutunga, kia whai rongoa rā anō kia riro mā Māori anō e kimi I tōna ke huarahi. Part of that is how do we copyright Māori cultural items and how do we protect mātauranga Māori? But my personal opinion is that's not going to happen in the very near future. So we have to try and be innovative and sort out our own ways now. That would definitely aid because we would see some proper recognition and protections in place that will address the issues that we're facing all the time. Ko ngā pai pāpā ho papuri tērā kei te ito o ngā wāhi hei whakamahi ake I ngā whakaahua me ērā atu rawa o te tangata hei take whiwhi pūtea. If you took the photo yourself and placed it on your own personal Facebook account, then you're the copyright owner. But of course, when you sign up for Facebook and other social media, you give away all your intellectual property rights. In a lot of ways, you lose a lot of control that you have over where that photo may and may not be used. The content that you share can also be picked up and used in reported in other forums because you've made it publicly available. O tira ko te wero kei mua I te aroaro, hei whakaako I a ngai Māori o tira I te hunga tū matanui ki ngā mōhioranga me te hohunutanga o tēnei mea, te mana whakaero o te tangata.
When we share, we provide guidelines about how that can and can't be used. It's sort of staking what is the kawa, what is the tikanga around this particular piece of cultural heritage. Ka mutu, mēnā ko tō ake mana iho matua tērā e whakamōrea ana, me toro ki te hungaroa ia I te tuatahi. D'Angelo Martin, Te Ao Māori.